Mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi Mafhungo maurani nga chino chipinga kea. We knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties. Rabarisa fungo la ndwaine yako kwa mashango la Iran, Israeli na US. Chibaro cha batu bebaroba musi chipato chichiwa pala omonde chogonya ya kabatai. While these statutes honor great leaders of our past, they retain great meaning for our present. Presidenti Waziri Ramaphosa bovula zwigaza chumbudzo zinozoba zifanyiso zibiri cha Presidenti wakale wa liholo la ANC Nelson Mandela nabo Oliver Tambo. A risk, especially if tensions continue to get inflamed. Kazo metambo rabaresa mitarisano ya chipuga cha lipasi cha FIFA. Da, madekwana rabaresa Mafhungo pano ka SABC 2, SABC Plus na kale hai. Zingu la mavado wakati le ruthatheni ngamra wa midio ya muyani nga shango la Amerika na shango la Israeli nge shango ni la Iran. Musi shango la Amerika lichikwambori lo shikarera gundo kandwa yalo ya urwana sutawane za nuclear shango ni la Iran fezindwa izo vusa pambano za diplomati wakati ya mashango pamana na walipasini zinezo kodisa nyopo za utandwa zisaperi. Lipasi lo pandekana Shitevela kudhano kati ya shango la Israel lo farisana la United States na Iran zitakuwa mafili ya wegi firao zita siambara ngapanda murwane wala Iran na bo Ali Khamenei waburawa la Israel lirifula lalo la wisa muso wala Iran liku chimbila zwabu diusikala zino. He says, from this place, pilots embark on attacks in the heart of Tehran. We are not stopping, not even for a minute. The rate and power of our attacks are unprecedented. Tonight, Air Force planes attacked the Iranian leadership compound, the most important and central command of the regime. La United States liri arai global songo thasila la Iran utoma, la Iran la dolo rengila panda nga bindiyo. We would not mind, we would not be heartbroken, and we hope that the Iranian people can overthrow this government and establish a new future for that country. We knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties. Na wala Israel lichikori kudhano izindi za udisa mraro, izi zingata kusambambe ofata sutavani za nyuklia, mashangoni ya mavadu wakati. He says this war can prompt not only Iran but also its Arab neighboring countries to seek to acquire nuclear weapons. The declared noble goal could stimulate exactly the opposite trend. Musimunji andira za zikepe zovaliwa ngantena kudhano izi, unanyofo za ori izi zingatitisa ekonomi alfasi. Zazno ribaka Calvin Mahada barenge Dubai ufauribone bako kwame ngandira de na zinezo kuvelela ngebo madandi madeko nariko batanganiza kama punga Tshivenda zazino chimo chingandira de na wone bosireze hapo ne bone baba wone zazino ndi madeko ana muhashi na watu bothele po ayani zazino muhashi une raba wone riche rotsiraledzea mubuso ko disa mi message na miledza ya uri batho ni songo chuwa riche rotsiraledzea aungadoba na ichinyero kulwanesa pano United Arab Emirates wako ribuza vori midio inara kuipfa pa mtai asi midio yova angeni Irani ndi midio ine ikoitwa nga bathu bapano bakutsereleza ndaka na badzulapo na bayendera mashango bapano mwashi Kardo rabereso ribone buchiro bwapo hotitisi yangandira de kamserko seza kamsitu zine batiyo bazwite kabuchiro abadwa adwana duba uko bana utitisi yakana tuziko bonara zichingandi ndowole ya duwale una limwe muhashi utitisi yanga mgibera bezi usipa mgibera arangwendera ariko ubona zvitu ziko tunchana ntamwe yangeni dzimiza ziko tuwa richidzibona usiku hote rona roima zvichuisa ngamanda mara ubva ngamachero ni asonda zvithu zvazvo zvonoba kwine nyana
muhashi hezwi zvachiri tutubariko zvipana mthangeni hadzingena na dzinduni anenge nokure kure karini zvazvino zvithu zvingonani rikwa mishomonesa misi vana ndivone vane avakwa zvikoloni kusvika machero khari ḓo lavhelesa khamusi kha vhathu vhane vha khou bva mashangoni o fhambananaho khamusi na fhano kha ḽa Afrika Tshipembe vhane khamusi vha khou humbulo u swika haningeyo zwi nga nḓila ḓe hu khou tshimbileya vha nga tou amba uri mini khamusi ndi ifhio tsivhudzo na khamusi vha nga i ṋekedza tsivhudzo ya zwino ndi ya uri a hu khou tshimbileya a hu khou daleya nga tshifhinga tsha zwino hu na vhathu vhanzhi vha khou tea vho ḓa zwa zwino vha nga si kone vho hangena dzi airport dzo fhambananaho uri mabupo a fhano ha khou tou tshimbila zwavhuḓi nga mugivhelana nga sonda a huna na bupo na ḽithihi ḽa ḽi khou tshimbila hafha muyani ho tou ri mulovha vhusiku vho bvisisa mulaedza uri vhumbalembale mabupo vhu ḓo thoma u tshimbila na zwino a si nnzhi dzo no khou fhufha hafha muyani zwi amba uri vhathu vha khou tea uri vha vhe vha khou dala ngeno kana vha tshi khou pfuka nga hafha vha khou thithisea hulwane nga maanḓa musi ro lavhelesa nyimele eneyi zwi ita uri vha humbule nga nḓila ḓe ro sedza shango ḽa Afrika Tshipembe na midio ine ya khou itea nga haningei ro lavhelesa na dzimisili dzine dza khou fhufha muyani zwa humbula mwashi ri vha ri khou humbula uri ri khwine ri muthu a ḓiele hayani mara zwa zwino a ri thu vha na muhumbulo muhululu ngori vha shango ḽa fhano vha khou ri fha tsivhudzo uri vhathu ri tshe ro tsireledzea nga hulo a nga vha na thaidzo a huna na thaidzo so zwi khou amba zwa zwino zwithu zwingonani dzibadani zwo vuleya dzigoloi dzi khou tshimbila nga vhunzhi a huna khakhathi zwa zwino ri khou livhuwa vho Mahada ndi vho Calvin Mahada vhane vha vha haningei vha tshi khou ralo ṱalutshedza tshiimo nga nḓila ine tsha khou tshimbila ngayo zwa zwino ri kandela phanḓa nga heyi nḓila tshanḓa tsha mukomishinari wa lushaka wa mapholisa Lieutenant General Vho Tibelo Musigidi vha ri email ya minista wa muhasho wa mapholisa Vho Senzo Mchunu ya ḽa furaru nthihi ḽa Nyendavhusiku Mbamahoḽa ye ya ṋea ndaela ya u fhaladziwa khethekanyo yo khetheaho ya lwa na mabulayo vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal yo rumeliwavho na kha email ya muthu ane a vha muḓivhi Vho Musigidi vho vhudza komiti ya phalamennde uri nga murahu ha u sedzulusa uri oyo muthu hu nga vha hunyi vho ḓo wana uri email iyo ndi ya muṅwe wa vhashumi ngomu ofisini ya Vho Mchunu. I did investigated or check around, and I also spoke to the Chief of Staff immediately after speaking to the National Commissioner on two aspects. One was the leakage of the information that the Chief of Staff was indicating that General Mkhwanazi called him and they spoke about other matters. I was establishing the facts in that regard. I was also checking because he is the sender of this main email, to whom was this email that is marked home belong to, and why did he send to a Gmail address when the matter relates to official matters that should be confined. And me making that establishment was because I suspected that if there is a leak to the media, what if it is this address that we do not know? And if my recollection, it happened a long time ago, I think he did indicated who the email belonged to. According to him, it's one of the staff in the office of the minister. Khumbelo ya bili ya murwa wa presidenti wa kale wa Zimbabwe Robert Mugabe ane ava Bellarmine Mugabe khathihi na muholelwa ngae Tobias Matonedze ivo ḓo thetsheleswa mba matshelo nga ḽavhuṋa. Vhuvhili havho vho senga zwiṱuku khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Alexander Namusi mulandu wavho wo fhiriselwa phanḓa u itela u ṋea vhaimeleli vhavho vha mulayo tshifhinga tsha uri vha wane maṅwe maṅwalo ane a khou ṱoḓea. Tsengo ya vhaholelwa vha rathi malugana na mureili wa goloi dza e-hailing Isaac Satlat yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽararu ḽa ṅwedzi wa Fulwi khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Pretoria u itela dziṅwe tsedzuluso. Vhaholelwa avho vhoṱhe vho litsha khumbelo dza beili. Satlat o vhulawa ṅwedzi wo fhelaho nga murahu ha musi vhaholelwa vhavhili kha vhenevho vha rathi
bachibiza guru ya weine ya badiri wanga rwendo musi achisika kabo ombodi muchipa mukuru ushikala achiroba muti kaba bahorerwa aba uko weswa murandu wa utangura ngero bamwe bachiko weswa mirandu ya ubura vaumbulerwa barati bane bakotumanya na brala mureri wa kuroiza iye wa mingwa ya 2022 vodi wanazazi tuku kala kote zora murandu wopfukiserwa pandanga mwambo wa vukake uitonga watsuzanyi bazitokete nahone hukoraberori vaumbulerwa bangatenda murandu. What we made clear to the state was that we are going to plead on all the counts which are going to be preferred against us, particularly for accused number 4. I'm also informed that the matter will be taken to the High Court, so we're also waiting for the indictment so that we can finalize this matter. I've heard my colleague representing some of the accused, Mr. Mpatele, saying that they intend to plead guilty, they intend to finalize this matter. I've not heard from other representative of other accused person whether this is a collective decision. Vamuta wa satellite bari na ozichfonana zishko ongorowa vako fushanga mushimo wono itwao. The good thing is a few of them are beginning to confess, so which is really going to help the family, because the family can now bring closure and feel there is a sense of justice. Zoderaro vamuta bari ona tukuvanganywa mashireni oringanao ungaendedza chitumbu cha satellite rubangi Nigeria unombulunga yawe yadovanga la fumbulitila uno mwezi. Chimero za shisi Johannesburg wana chitumbu cha butayengo mu madingani a chipato chowao nge omonde chipembe ya Johannesburg na musi. Kanyambazana na barama Mafhungo chanda cha minista wa masho za bashimi bojo mosivia barishipato chizo zino chizondana za mapolisa utira zimwe tsidziruso bose bewodo bafu baringamra tsidziruso za mapolisa chifato ichi chidokumedzerwa kabadibi batsireledzo ya chipato mwashoni wabo uri bajine chizikini cholibisoka wa chipato ichi. Chipato cha babana wakabiri chipato nizo mabindu cha Amethyst Business Park chowa mulobanga masiari. What we see here, it's something that we shouldn't be seeing. If everybody in this country take issues of compliance serious, because if we all comply to the laws that have been established in the country, all the laws, it doesn't matter whether it's bylaws, whether it's labor laws or any other law. We are not going to say much right now, but we can just safely say from the briefing that we have received, both from the municipality and the team from the department, we can say that yes, there are issues of concern that we have identified. Mulanga fundu wa Gauteng bopanya za lesufi boromela maiphendeliso kaba mite ya bashumi bataye bolo bao mutsichipato ichi wa buponeha omonde muloba. I want to firstly extend my sincerest condolences to the families of the deceased. It's a difficult and painful moment. We want to assure them of our support, and the team fortunately has already started to gather information that will assist us to go back to them and say this is what happened. We also want to wish those that are injured a speedy recovery. Chipato chitaruso asafetu une akoseduruswa ngama polisa ngamra musu chiwanela chitumbu cha mutu wa butaye kama dinga owa hanepo uparo riba ni chipato ichi wabas na mabambiri atendero onoba maspara au batendera upata chipato choraro. Vas no tuchela kure rabia zinu skari. Pergodo apu batanganiza pano ka SABC 2, SABC Plus na kali hai. Hotibura zigwa za zuhumbudzo za president babiri bakare balihoro la ANC wa Oliver Tambo na Nelson Mandela ngei North Beach kati na Rwanda ni Moses Mabida Durbuni ya Durban musiba chikwamba na Mafhungo kati na baini Rwanda ni Moses Mabida president wose Ramaphosa barozigazo nezwi
ndi zwa ndeme kha u vhulunga mvelele na ḓivhazwakale ya ḽino shango. Zwiga izwo zwivhili zwo ḓiraho rannda dza miḽioni dza 22 zwo vusa u ṅoṅorea vhadzulapo vhe vha ri masheleni ayo nga vhe a shumiswe kha nḓisedzo ya tshumelo u fana na maḓi, muḓagasi khathihi na bada dzi si dzavhuḓi. Nelson Mandela and Oliver Tambo remained resolutely committed to the same cause. They fought the same struggle for liberation and they strived towards the same vision. It is therefore fitting that they should be memorialized in this way in the same city, in the same precinct. While these statutes honor great leaders of our past, they retain great meaning for our present. And they retain the greatest meaning for the role that has been played by our people. For Nelson Mandela and Oliver Tambo were leaders as our people were their own liberators. They remind us of what we value as a society. They were leaders that celebrated the diversity of South Africa's people. They dedicated their lives to the fight against racism, tribalism, and sexism. MEC wa muhasho wa mveledziso ya ekonomi na vhuendela mashango vunḓu ḽa Limpopo Vho Tshiṱereke Matibe vha ri u rengiswa ha fora ḽa kholekhole na sigarete na halwa ha kholekhole zwi khou ongolosa ekonomi ya vunḓu. Vho Matibe vha ri maṅwe masosa a khou rengisa mahalwa na sigarete zwo dzheniswaho kha ḽino shango nga nnḓa ha mulayo. Vho amba izwi muṱanganoni wa vhuvhili wa vunḓu wa zwikambi ngei Thohoyandou. Ava vhathu vha no rengisa mahalwa hafha nga mafhungo a uri ri khou lwa na mafhungo uri hu songo vha na u rengisiwa ha mafola a no bva kha mashango a nnḓa a songo ḓa nga nḓila yone, ngori haya mafhungo a khou thusedza kha uri ikonomi yavho riṋe tsele fhasi, a khou thusedza kha uri ri si kone u ita mishumo ine ri sikela mishumo vhaswa vhashu. Vhasedzai ri khou lingedza nga nḓila dzoṱhe uri ikonomi yavho riṋe i tshimbile zwavhuḓi. Zwa zwino ri tshi khou amba ikonomi yavho riṋe nga ṅwaha wa 2024 yo aluwa nga 0.9%. Ri khou lavhelela uri tshi ri 2030 ikonomi yavho riṋe i vhe khou aluwa nga 2.2%. Ro fhungudza u sa wanala ha mishumo. Zwa zwino ri tshi khou amba Limpopo ndi number 3 Afrika Tshipembe ḽoṱhe. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi une rannda ya vhonala dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 16 rand 61 cents, pound ndi 22.5 cents, euro ndi 19 rand 32 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 15 cents. Migolo ya phala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa zwa musuku ndi 5,058, platinum ndi 2,020, wine oil singo konekiswaho ndi 83.74 dollars nga fagi. Khothe khulwane ya Northern Cape ngei Kimberley yonekedza vha mugodi wa eKapa Minerals thendelo ya tshifhinganyana ya uri vha nga fhaladziwa u swika nga ḽa 17 ḽa ṅwedzi u ḓaho musi nḓila ya mulayo i tshi thoma u takutshedza lwo fhelelaho. Musi zwo ḓala miṱa ya vhashumi vhaṱanu vhe vha haedziwa nga ngomu mugodini uyo vha khou sasaladza tshoṱhe mulanguli kana vhalanguli vha mugodi uyo wa eKapa Minerals hune vha ri vha khou vha bvisela khagala nga matshimbidzele a mushumo wa u bvisa avho vhathu nga ngomu mugodini. I feel that it's an easy way out. They don't want to take responsibility for these families. All the rest of the men as well, not getting salaries. How must I feed all these families? It's not just for the 5 men I'm fighting. I like to fight and pray for all the men in Kapa mines because they are not true to them. So far, it's only been the contractors and the proto team that's been giving us updates. We have not been getting any updates from Kapa itself. Most of the updates we've been getting was through the contractors, letting the families know what's going on the ground, what
what is the the future plans and what is the next steps to take to get the men out. No physical contact with ICAPA has occurred since the beginning of this. Financial support, there has been no such thing from the mine itself either. Aiwa ova kando ya komunara na chigwada cha Bridzi adhoba madeko na udhi nda lokwel kwa tani zona zor kula som shashmari kora na kala machira kore kezim plat kora kuna zo nemanda kaspita zo vundula mpubalanga hospital zo vundula lipopo katina zo hospital zo vundula Gauteng na ndo hwes macha hospital zo chipembe katina hospital zo kobela atu banyu zo nakole bapidze ukubona mmene debe kudzula ka hospital zo nezo pidza chakala machira kudokoro mvura dzidzi zo poza vira pana no nemanda ka hospital zo vundula mpubalanga lipopo Gauteng katina northwest unara kudokoro kezim la mvura kurudzi kudokoza ona tsukuna kazo hospital zo vundula Northern Cape pidza udona tsidzo dzinza one una kosimbetsori kezim la kudzona ka hospital zo debra uneza zadwazi kupelekedzwa madumbu henefoni akhala machalo kudorori ukora ula mchopisa unga unangosia unakwanza mule madaka anepala avundoni labore la Northern Cape pizza zo no budivara panda ramadalo sam rotra mpiso uchakalonga degree Celsius malota Africa spemero kuchoma avunda shila Gauteng na kona kedzimvura tukobona zdazi kona kasungu spida zo vundili pizza zaita 24 por conspeza 25 prochoria kati na 24 ponebore India Johannesburg matracha kavundole popo vundula en kona kezdamvura kona zdazi kona kasuta jinzo ndili pizza zaita 28 pala musina za 25 giani kati na 24 ponebore India polkwana chaka vundula mpumana karkona nefa ndimchona bori kubona udoji kopisa kuma pala mashishin pizza mvura zawo zikona kasuta jinzo ndili pizza za dopa zaita 28 pala skoko za 26 mombela kati na 24 ponebore India Carolina ripera panda chaka vundula bori ndvundo la KwaZulu-Natal mandi parkola mchona bori kezdamvura mvura zikona kazo hospital za vundili pizza zaita 30 pala Pietermaritzburg za 30 Durban kati na 33 ponebore India Richards Bay kavundula bori ndvundo Eastern Cape kwa mchoma kole songota wote hospital zinzo vundili pizza zaita 27 East London za 29 mtata kati na 30 ponebore India Makanda kavundula bori la Western Cape na ne parkola mchoma kole songota wote pizza na mvura kedla zikona zikudi ferfrakazo nzo hospital za vundili pizza zaita 26 pala Durban Cape Town za 30 Worcester za 31 pala Fredendal kavundula bori vundala Northern Cape kwa mchamvura hospital zinzo vundili pizza zaita 31 pala DR za 31 Kimberley kati na 35 ponebore India Uppington richa kavundula bori vundala Free State na ne parkola mchamvura kedla zikona na kazo hospital za vundili pizza zaita 26 pala Frankfurt za 26 pala Bethlehem za 26 ponebore India Fixburg matazo zino pizza vundala shina bori la Northwest na kwa mvura zino zodne manda hospital zinzo vundili pizza zaita 27 pala Potchefstroom za 28 pala Lichtenberg kati na 25 Mahikeng na 39 pala Freiburg matango rangarizo vakata frala mucho tuzaro foro zoni madikora anotere